Danas počinjemo posljednju oblast u programu za 4. razred prirodno-matematičkog smera iz matematike, to je verovatnoća i statistika. Znači, danas se bavimo uvodom u verovatnoću, događajima i operacijama sa događajima. Da napravimo neki mali uvod i da vidimo čime se bavi verovatnoća, mada vam je pojam verovatnoće već verovatno poznat jer se dosta koristi. I najčešće prilika gde koristimo pojam verovatnoće u svakodnevnom životu, to je kada pričamo o nekim igrama na sreću i o verovatnoći da se dobije neka nagrada, odnosno da se dobije na to u igrama na sreću da se dobije neki novac, odnosno nagrada kao što smo rekli. Sad, čime se to bavi verovatnoća? Verovatnoća je grana matematike koja se bavi slučajnim događajima i procesima, to jest događajima čiji se ishod ne može sa sigurnošću predvideti. Znači, upravo kao što smo rekli, u igrama na sreću najlakše nam je da pratimo takve događaje. Mi ne možemo nikad sa sigurnošću reći kako će se neki događaj odvijati, mada znamo da na osnovu kombinatorike da možemo tačno u nekim igrama na sreću, kao što je recimo loto, predvideti koliko listića moramo popuniti različitih da bi sigurno dobili nagradu. Sada, kako je nastala verovatnoća? Pa opet zahvaljujući igrama na sreću, jer su se ljudi bavili, kao i matematičari, naravno problemom igara na sreću i kako dobiti neki dobitak na njima. Smatra se da verovatnoća nastaje u 18. veku, mada je naravno i pre toga bilo pokušaja da se na matematički način formulama dokaže i pokaže kako možemo dobiti u igrama na sreću, u igrama sa kartama, zatim igrama sa kockama, kako možemo opisati događaje koje vidimo i posmatramo. Znači, u 18. veku i za to se u stvari uzima godina 1654. I ovdje smo napisali znači, da verovatnoća nastaje u 18. veku pri pokušaju razmatranja ishoda igara na sreću, kao što smo rekli, a 1654. godine se desila prepiska između Paskala i Ferme u kojoj se prvi put, znači zvanično, odnosno sa teorijske strane posmatra teorija tih ishoda igara na sreću. I za taj datum, za tu godinu se uzima kao početak verovatnoće. Sada,